your wristband of blue. I've been watching you a while, baby, you've been watching me too. Somebody rang out, left somebody's heart in a mess. So if you're looking for love, baby, I'll cover the rest. Some girls, they want a handsome man, or some good-looking Joe. On the road, some girls want a street-talking Romeo. But around here, baby, I'll give you what you can get. So if you're rough and ready for love, baby, I'll cover the rest. Nee, ek wil vir elkeen sê wat hier om die tafel sit, vreeslik baie dankie dat julle almal die moeite gedoen het en die dag afgestaan het om vandag saam met ons my pa se 80ste verjaarsdag kan deel. Ek meen, dis nie net 'n middagete wat ons hou nie. Dit is 'n
'n 80 jaar van lewe wat ons kom celebrate. And thank you, Daddy, for giving us the opportunity to be able to celebrate the 80th birthday. Maar dis ook vir ons 'n wonderlike tyd en die eerste keer wat die hele Arend familie om 'n tafel sit en gaan saam eet. So baie dankie vir die geleentheid. Charles wil net 'n paar woordjies sê. So Charles, you're welcome. Yeah, I just want to say everything and made all this trouble and made it possible today. You know, Cassie, thank you a lot. I know I didn't get much chance to see everybody and be by everybody. So it's actually a special day for me too, yes, to see everybody again and to celebrate this day with you there. Yes. And it's an honor day. And thank you for everything. You've also, the person you've made me, you know, that core for everything in life. I'm not good with the words, it's not my type of thing. we people of action, not words. So yes, thank you there. Thank you that we can have this wonderful day with you and celebrate it with you. And for everything you've done and you mean to a person, you know, shown the ropes, giving a person the core. But thank you. That's really, for everybody that organised the day, thank you very much. Gelukkige 80ste verjaarsdag opa. Ek kan dit heeltemal genoem nie. Dis 80 jaar se wysheid, se stories en die tipe oupa wat elke kind wenserig het gehad. En ek voel so gelukkig dat oupa my oupa is. Baie dankie vir die kere wat oupa die soeties vir my weggesteek het, my laat lag het vir die grappies wat oupa vertel het en dat oupa so mooi na my gekyk het terwyl ek groot geraak het. Ek moet ook baie groot dankie sê aan ouma. Julle is eintlik die definisie van spanwerk. Dankie dat ouma en oupa altyd gereed was om my te kom help as ek hulp nodig gehad het. Ek kan nie dink aan een keer wat oupa of ouma baat was om my te kom optel daar by die skool, by die laans en so nie. Dit vir my eintlik die wêreld beteken. En dankie vir ouma se geheime resepte, se lekker koks wat eintlik vergeetlik is. Ek waardeer julle verskriklik baie. Oupa het my gewys hoe dit is om ouer te word met humor en wysheid. Ek hoop oupa se 80ste jaar is vol liefde, skenkies en lekker kos. Ek skakel na die bedankingstoel. Do you want to say something? No, what's Are you fine? Ja. Dan gaan ons sommer oorstaan na die bedankingstoel. Ek wil vir julle span wat hier om hierdie tafel sit, sê, kyk, ons kan 'n besigheid begin. Ons kan catering doen en ons kan dit op die laaste oomblik ook doen. Want van saal hier tot Eskom se probleme uitsorteer, tot pies en koeke oor 15 kilometer grondpad met gate en doembos dat hulle nog staan by mekaar kry kon ons dit gedoen het. So baie dankie aan elkeen. Ek wil so 'n bietjie uitsonder. Dis wel ek almal wat hier sit het iets verbygedra. So ek wil net vir Dion en Louise en julle gesin sê vreeslik dankie. Louise, jou telefoon het gebiep. Bring. Herhaalde kere baie dankie vir alles wat julle gedoen het. Dit word regtig gewaardeer. Julle was stil mense, maar die werkende mense gewees. Hannes en Ilanka en julle gesin, vreeslik baie dankie. Ek meen, Hannes, ja, jy laat jou liggie altyd skyn. So baie dankie daarvoor en Ilanka en sien uit na 'n heerlike pudding, hoor. En dan kom ek by Tannie Doopie en oom Johan. Tannie, ons het mekaar raak geloop in 'n parkeerterrein en dit was net 'n gedagte. En die gedagte is vandag 'n werklikheid. Maar dit is nie net 'n werklikheid vir 'n verjaarsdag nie, dit is 'n werklikheid in 'n geskiedenis van die Arend gesin. So baie dankie vir alles wat Tannie gedoen het. Van die kleinste dingetjie tot die grootste. Ek wil dit nie noem nie, dit gaan te lank wees. Dit gaan te lank wees. Dan wil ek vir Charles en vir TCC en jou gesin baie dankie dat julle vandag hier by ons is. Ons waardeer dit verskriklik baie, hoor. Thank you so much. You've made the day. Tiana can't be with us, but she's in our heart, so we're carrying her with us today. All right. So please, when you speak with her, let her know that she's with us today. And then it comes to my brother, Derek. Thank you.
what I would do without you. WhatsApping him at midnight, phoning him. And today, when Eskom dropped us, you filled us in with Eskom. So Derek, thank you to you, Veronica, for everything that you've also done. Nothing has gone by without being seen. Thank you so much. En dan moet ek vir my 3 chefs hier baie dankie sê. Sonder hulle sou ek dit ook nie kon gedoen het nie. So baie dankie aan my man en my 2 kinders. Baie dankie. En dan die 2 my mense van vandag. Baie dankie. Thank you for your love. Thank you for always being there. Thank you when we stop in Oudtshoorn and the doors always go open. Even the dog is happy to see us. Can't be too bad. But thank you. Thank you for your love and guidance and for making today possible. We love you all. Ons is baie lief vir elkeen van julle wat op die tafel sit. Baie dankie. When I need you, when my heart's on fire, you come to me, wild and wired. Oh, you come to me, give me everything.